Күн ысас вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакова чалышам, хайырлы ақшамлар. Адлиеви оқув юртларының студентлері Русия Федерациясының ана ясасына көрсетілежек дінішмелеріні музакире еттілер. Сувенирный бренд Крыма адлы конкурсының ғалибы кім олды? Қырымда эмшірелер үші бойынша профессионал ұсталық Бұтын Русия Олимпиадасының региональ басамағы башланды. Ахмеджеттілі талебелерге yol нақлиет яралануынан оғына алмақ ақында тариф еттілер. Құрман районында бұйық yol нақлиет қазасында еляк олғанлар жоқ. Бір яйынымызда 2 юбиляр араларында 10 яш, олар өз доған күнлерінің насыл қайдеттілер. Русия Федерациясы ана ясасына дінішмелер бүгін бұл мевзу бойынша әлі оқув юртлары арасында музакире етілді. Мұнақашада бір қайч оқув мөссесінің 20-ден зеді студенті ве курсантлары іштірак еттілер. Ана яса 1993 сенесінден таздықланған еді. 30 ел давамында іштимаи, иқтисади, сияси ве ақ ұқықи институтлар әмді жемаат ұзы дініштілер. Оның үшін девлетнің эсас қануны да дініштірілмек керек деген фікірде уйкен адлие меслячысы Гафис Абасов. Акимият органлары ве муниципаль тешкилятларының ішбірлігіне айры диқат айрылды. Что органы местного самоуправления и органы государственной власти не работали, скажем так, каждый по себе и в холостую, а эффект практически нулю. А вопросы, которые ближе к людям, местного значения, они не решались не всегда эффективно. Вот внесенные новые поправки, я надеюсь, даст возможность более эффективно организовать эту работу, особенно в сфере здравоохранения, в сфере образования. Девлет думасында екі оқув нәтижесінде ана ясаға көрсетілежек дінішмелер лейхасына 200-ден зияды түзітіп қабыл етілді. Милли ве халқара ақ оқуқлары бойынша дінішме кереклі дей Краснодардаки Ичкі ишлер везірлігі университетінің курсанты. Многие положения национального законодательства в части уголовного судопроизводства, они не соответствуют нормам международного права, нормам международных организаций. Именно приоритет норм национального права в части защиты суверенитета, защиты национальных интересов Российской Федерации в этом аспекте, я считаю, является достаточно значимой поправкой именно для юридической деятельности, так как многие споры в этом случае будут разрешены именно на уровне на всеобщем уровне, то есть на уровне Конституции. Хатырлатамыз, ана ясаға көрсетілежек дінішмелер бойынша умум Русия рей 1 апрелінің 22-сіне планлаштырылды. Sonra президент оның ресми нәшір етілі вақта емір чықарajak. Қырым акимиеті бұл ел тіббі хадемлер үшін 300 квартира әлді етмеге планлаштыра. Бұл ақта Қырым елбашчысы Жумхури везірлер шурасының топлашывында хабер етті. Сергей Аксенов әмді қайдетті ки кележек сене емескен мейданлығы да 600-ге же артажақ. Бұлар эпізі Жумхуриетімізді экімлер вет тіббі хадемлер етішмегеніні қаплайжақ. У нас будет сессия, на которой будет еще перераспределяться доходы от приватизации этого года. Соответственно, 300 квартир в этом году мы приобретем, как и обещали. Поэтому сейчас лишь бы все главврачи и руководители муниципальных образований, которые должны подключиться к этому вопросу, провели мобилизационную работу. Қырымда чешіт туристикенілішлер бойынша шәрге яқын 9 маршрут қошылажақ. Бұл ақта Жумхури Девлет Шурасы президиумның топлашывында белі олды. Ахмеджет ве Жанкойден тренлер ғарби Қырымның курортларына yol алажақ. Дабыр электрик трен пайтақтан Тоғанаш көйіне қатнайжақ. Емді бұл сене ярымадаға еді электрик трен весе кыз тепловоз етіп кележек. Бойлеже язлық график бойынша yolcular ташылығы тәмін етілежек. Объем работы, проведенный, впечатляет. Большое железнодорожное движение восстанавливается. В ближайшие годы нас ожидает большой бум туристов, которые приедут именно по железной дороге. Ахмеджетте чағына етмеген қызны машина қақты. Қыз еліні пияделер үшін яса қолған ерде кечмеге тарышты. Шынды ел қазасы бойынша тішкерев алып барыла, оның нәтижесінде қарар чықарылажақ.
10 марта в 19:30 водитель автомобиля ВАЗ 1986 года рождения, двигаясь по автодороге «Западный обход» города Симферополя со стороны улицы маршала Жукова в направлении переулка Киевского, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, девочку, которая переходила проезжую часть дороги вне регулируемого пешеходного перехода в зоне его видимости. Yol nakliyat kazasında 10 adam zarar ko'rdi. Fajia gece Qurman rayonida yuz berdi. Evvelden belli olgan malumatga ko'ra, iki araba idari etilmegen çaprazda çatıştı. Aydavcılardan biri dümen başında yuqlab kaldı. Episi yolcular çeşit derecede yaralandılar. Kaza sebebinden Cumhuriyet İçki İşler Vezirligining xodimlari teşkil keçireler. Yollarda yaralanuvdan kaçmak ve bala ölümünün sayısını eksiltmek. Освети свой город adlı aksiyanın iştirakçileri talebelerge yol hareket kaydeleri hakkında tarif ettiler. Yaş piyadeler yollarda kazalarga uğramamazlık boyunca malumat aldılar. Tafsilatlar ile muhbirimiz Ayşe Şulakova devam ediyor. Итак, поехали. Красный, зеленый, зеленый, красный. Лаборатория безопасности адлы автошерчикнің хадимы Севиль Караева балларға yolda олар өзлерінің насыл алып бармақ кереклігі ақында тариф етті. Мұйым қайдалер ойын шекілінде огренілі. Когда мы присели в автомобиль, мы убедились, что мы пристегнулись, дверь надежно закрыта, правильно? Кто нам дает возможность ехать? Зеленый цвет. А перед тем, кто у нас сидит за рулем? Водитель. И если вам мама или папа говорит не открывать окна, не открывать без разрешения двери, то мы этого что? Не делаем. Молодцы. Dümen oğune oturmaqtan evvel her şey doğru yapılğanında, yolda ise manya olmağanında emin olmaq gerek. Hatta maşına adetteş dış olsa vitrasa mektep azbarından keçse bile. Очень классно, но здесь нет поворотников, поэтому страшно ездить. Тесный круг, человек. Bugün Ahmetjit'te Kurçatova adına 1. sanlı gimnaziyanın talebeleri «Освети свой город» adlı aksiyasında iştirak ettiler. GİBDD ve автошерчикнің xadimleri yollarda xavfsızlık hakkında hatırlattılar. Как тебе в служебном автомобиле? Дорожно-патрульной службы. Удобно? 6 yaşlı Roma patrul maşinasını meraknen ogrenye, o da 1. sınıf talebesi ama endi gelecekte polis olacağı akta karar aldı. Сигнальные маячки. Можно так нажать, когда ты синий и красный. Да? Так же самое можно еще применить спецсигнал. Bu sanalaştırılған çapraz uyken leytenant Ivan Drus mekteplilerge yolunu nasıl edip geçmek gerekligi hakkında tarif etti ve ballarga uç fenerinin signallarını anlata. Bu signallar hem piyadeler hem de aydavcılar için. Данные мероприятия позволяют ребенку не только теоретически, но и практически познать основам правил дорожного движения. Наша цель данных мероприятий – это снижение ДТП с участием несовершеннолетних. Ballarını birinci tibbi yardım göstermege ogrettiler, hem de samakat ve ayak maşinalarda kezinmege ruhsat berdiler. Мне больше всего понравилось делать искусственное дыхание, ездить на самокате. Меня научили объезжать препятствия и одевать защиту. Real yaşayışa yakınlaştırılған vaziyette mektep talebeleri yollardaki xavfsızlık kaydelerini ogrendiler. Переходить надо на зеленый цвет, бежать через пешеход никогда нельзя. Ну, ждать, именно увидеть пока, когда машины проедут или, когда машина остановится, тогда только переходить. Kazalarının ogunu almaq, ogretmek ve ballarga kaydelerini anlatmaq. Mezkur aksiyanın esas maksadı böyle oldu. Министерство образования совместно с госавтоинспекцией, ГИБДД и автошколами города Симферополь проводят такие вот акции. Также лаборатория безопасности, автогородок, лаборатория безопасности выезжает в очень много регионов, работает как в Симферополе, так и за пределами, для того, чтобы детей ознакомить не просто с правилами, но и показать наглядно, как будет это все работать. И, конечно же, мы за безопасность дорожного движения. Yaş piyadelerge xavfsız yol hareketi boyunca malzemeler bahşiş etildi. Обещаете соблюдать правила дорожного движения? Ayşe Şulakova, Arsen Fukala, Millet için. Qrim paytaxtının yollarındaki boya yerine plastik yol sızıqları көрсетіле біле. Bu haqda operativ xo'jalik to'plashuvinda Yelena Protsenko bildirdi. Ahmetjit memuriyatining yol başçısı plastik kullanılığı doğru saya. Bu aqavi ve ışık aks ettirici malzeme. Город müessesinin xodimlari endi ishni boshlamaga hazırlar.
Складывается впечатление, что мы не следим за дорожной разметкой. Она очень быстро вытирается, смывается. Соответственно, для того, чтобы не красить каждых 3 месяца, не делать вот такую бесполезную работу, нужно перейти на пластик. Это целесообразно. Шәһәр канунсыз реклам конструкциялар бузулуы да музакире этилди. Ахмеджет шәһәрендә тышкы реклама идарәлегенең мөдире Лариса Авдошин айтканына күрә, бүгенге көнгә 100гә якын бойлы иншаат алып ташланды. Уларның 50-сыны меморият демонтаж етті, 45-ны исә сәйепләр үзләре. В случае неисполнения предписания рекламные конструкции незаконные демонтируются за счет средств местного бюджета. Применяемые меры с каждым годом позволяют привлекать большее количество предпринимателей, узаконивать свои рекламные конструкции. Катлаван казылды, темел қойылды. Мамут Султан вадисінде Крым базарының құрылжылығы башланды. Комплексінің умуми мейданлығы 30 000 квадрат метрге якын. Анда себзе ве мейва üçün анбарлар эмде базар ерлешечек. Объектның фияты 600 миллион рубледен зиядедір иш кетишатыны ерлі кооператив көзете. Бүгін Devlet ярдым мальземелері толысынен Қырым Жұмхуриетінің бюджетінде болуна. Эпісі азырлану ве құручылық ішлері Добрый Адлы кооперативінің параларына кечірілі. Құручылық девам еткен вақыт есе күн Добрый Адлы кооперативінің территориясында ярмалықлар кечірілі. Ратлық күнлері есе Мамут Султан вадисінде бүтін Қырымдан келген хой қожалық истисалчылары топланалар. Ахмеджет ве Орск арасында Доғру авиабақ бөсене июнь айында яныдан açılacak. Билетлер энді сатылы башланды, учулар автода бір сефер чаршембе күнлері олacak. Арткайсы yolcular жұма ақшамы күнлері учаjaklар. Абада учақ 3 саат болынacak. Ахмеджетте Қырымның тибби колледжлерінде оқыған студентлер арасында региональ конкурс кечті. Чешет түрлі мейданларда вазифелер берілді. Кележек мутихассыслар хастаға бірінші тибби ярдым көстерілігі бойынша білгілеріні көстерділер. Оларның ұсталықларына Мухаммеди Кирьяев да қимет кесті. Студентлер арасында кечірілген региональ конкурстан әвел Қырым тибби колледжінің мудирі Аркадий Писарев экскурсия кечіре. Тоже куколки такие, которые позволяют отрабатывать, да, и внутримышечная, и многофункциональные фантомы. Оқып муэссеседе қасталарыны қабул етмек ве оларға қызмет көстермек үшін кереклі донатмалар бар. Яны доғған балалар үшін симулятор, манекенлер ве автомат шекілде çalışқан ятақлар да бар. Оборудование сейчас у нас самое современное, самое лучшее. Я когда вот даже учился в медакадемии, у нас и подавно не было такого медоборудования. Қырым Жұмхуриеті сағлық сақлав визирінің муавины Николай Деркач тибби донатмаларының кейфиетіне юксек қимет кесті. Қырым тибби колледжінің студентлері тамам бұ донатмада білгі алалар. Бүгін есе олар Жұмхуриетінің дигер тибби муэссеселерде тәсіл алғанларынан ярышламаға азырлар. Работает, да, работает. Данила Серга кезлевден келді, 4-ші курста оқи. Бүгін оның вазифесі ось колледжінің юксек севиесіні көстермек ве Назари МД Амели білгілерінің умайш етмектар. Чтобы принимать на такого уровня соревнованиях, нужно не просто заниматься медициной, нужно ей любить, заниматься не только базовыми предметами, изучать дополнительно много литературы, прокачивать надпрофессиональные навыки, потому что очень пригодится в жизни, если хочешь стать профессионалом. Кезлев Керыч Ахяр ве Ахмеджет тибби колледжлерінің студентлері тестлеріне кечтілер. Донатмаларнен доғры çalışып олғанлары тақдим еттілер. Bundan gayrı yara nasıl ilaçlamak ve tıklemek gerekligi көстерілді. Yarışlarga 3 ay devamında hazırlık alıp barıldı. Сложность в том, что нужно выложиться по максимуму. Нужно показать все свои знания, умения, таланты. И не только базовый уровень, а то, что ты учишь, это должен быть, как мне кажется, от сердца идти. Қырым Али оқу юртларының студентлері үшін бұтын Русия Олимпиада бұтын күн девам етті. Чешет вазифелер бежірлігі нәтижесінде ән білгілі студент ось колледжіні бұтын Русия ярышларда тақдим етежек. Тедбір апрель айының башында Селекарт шерінде кечежек. Мухаммед Зикиряев, Максим Турчев, Милет Ичон.
Қырымда архив хадимлерінің күні қайдытылды. Бұсан 18 ел әвелсі тайынленді. Ярмаданын баш архивы ең зенгінлерден бірідір. Мұнда беңлерже сыр сақлаған ве уникаль олған весиқалар сақланыла. Олардың арасында Таврия губерниясы дәврінден Қырым ярмадасы Русияге қошылмаздан әвелкі вақиағачы малюмат бар. Қырым фондлары ер ел толдырыла, хадимлер ескі ипранған весиқаларының тамир етелер, тікелер ве жылтлайлар. 2014 сенесінден берле олар енді 10 беңден зияды малюматның реставрациясыны кешірділер. Бұнен бір сырада кәғыт весиқалар электрон шекілге кешірілігі бойынша иш алып барыла. Мы документы укладываем в специальные коробки. На коробке мы наклеиваем ярлыки, это обозначение, чтобы потом в дальнейшем при поиске мы могли их найти. Здесь указывается номер фонда, номер описи и номер дел, с какого по какое дело здесь находится. Вот. В хранилище должна быть определенная температура. Температура 16-19 градусов – это оптимальная. И влажность 55-60%. Жемхуриетімізде ilk сефер Қырымның хатыра бақшышлар бренді адлы конкурс кешірілді. Өз ішлеріні 24 иш адамы тақдим етті. Ұсталарының ішлеріне насыл етіп қимет кесілді. Кім ғалип шықты, мевзуны біздің мұхбірлеріміз девам ете. Теріден ясалған оригинал мевзуй дефтерлер, анахта расмалары ве весиқалар үшін кіселер. Бұл шелерні Ася Михайлова сувенирный бренд Крым адлы конкурста тақдим ете. Тедбір Қырымның милли беди өнер ве эснафлары мерkezінде кечіріле. Чебер әлі ұсталарының бір ел yapmasının ayrıca kokusu бар. Вот здесь, например, у нас виноградные листья и много места для письма. Почему я считаю, что это хороший сувенир? Потому что в эти блокноты можем записать свои впечатления о поездке в Крым, о посещении каких-то мест на полуострове, о отдыхе, может быть, о своем. А воспоминания, впечатления – это самое ценное, что у нас есть, наша память, наши знания. Қырымдаки хатыра бақшышлар чешлігі теусырат қалдыра. Бұл ерде әм қойымчылық эльванлары, әм керамика сауытларыны көрмек мүмкін. Умумен конкурста 24 иш адамы иштирак ете. Олардың арасында ресамлар ве демірчілер. Ұсталарының ішлеріне қимет кесуінің эсас критерисі бұл Қырым мевзуатына уйғын келуі, истисал етілуі ве фиатларыдыр. Дорогую вещь, человек, который приехал отдыхать, он потратит деньги на другое и может не купить. А вот то, что это будет по карману и в то же время будет напоминать Крым, ему будет интересно. Иджади уста ханины МД Крым Девлет Шурасының рейсы Владимир Константинов зиярет етті. Она меркези мудиры Павел Ермоленко экскурсия кечірді. Все то, что мы видим в Крыму, это далеко не все еще здесь представлено. У нас очень, на самом деле, большие возможности. Ну, работа только в начале пути, поэтому уверен, что идем мы правильной дорогой, впереди будут очень хорошие результаты. Қырымда милли беди өнерлер ве эснафлар меркезі 2017 сенесінің октябрь айында açıldı. Бұл вақыт девамыда меркез 300-ден зияде иш адамына дестек көстерді. Мы работаем как с индивидуальными предпринимателями, так и с физическими лицами, которые хотят стать предпринимателями, помогаем им выйти в легальное поле работы. Но также и те мастера, которые не планируют становиться предпринимателями, мы, конечно, с ними тоже работаем. Наша цель – это поддержка промыслов, ремесел в Республике Крым, выведение на качественно новый уровень. Бүгін әрбір иш адамның малесі yok, әрбір бөлі адам палы донатма сатып алмаға чаресі yok. Кемерде бұл иқтисади жеттен элверішлі дегіл. Меркезінің мақсады бөлі имканны яратмақтыр. У нас оказывается несколько видов поддержки. То есть мы оказываем имущественную поддержку. Если мастера, которые хотят изготовить что-то, и у них нет для этого технической возможности, мы им даем такую возможность, они могут на нашем оборудовании что-то прийти и сделать. Тедбірінің нәтижесінде сувенирный бренд Крым адлы конкурсының ғалибі сечілді. Бұл Михаил Королев Корсун олды. Ол музыкаль çalgı aletini taqdim etdi. Amfora Akarin aleti qadimiy Yunanlarning texnologiyasi bo'yicha yasalgan. Потомственный мастер, потомственный мастер и поднимаете историю Крыма. Teşkilatçılar konkursunu bir yıl keçirmege niyetleneler. Naciyseva, Sevil Mehmetova, Rafael Vahidov, millet için. Қырым ысновчылары яратқан шейлер Девлет Шурасында нумайыш етілді. Сергіде тікіжелік әмді демірже ве дүлгер іші ұсталарының эксклюзив ішлері тақдим етілді. Ось нюменелеріні 20-ден зияды ысновчы тақдим етті. Оларының әрбірі милли ысновчылық бойынша региональ ве бұтын Русия конкурсларының лауреатлары олған еді. Тәшкілетчілар қайд еткенлеріне көре әрбір шей эксклюзив ве ұстаның әллерінен ясалған.
Onun için автомат şekilde istisal etilmek mümkün değil. Это изделие из металла, это изделие из дерева. То есть все, что связано с ручным трудом. То, что делается очень долго и очень кропотливо. Когда мастера продают свои изделия, они не продают, что вот глиняный горшок или вот там какое-то историческое оружие. Они продают историю. Они продают историю этого оружия. Они продают материал. Они продают свое имя как мастера. Бейе Ильясова 80 yaşını toldurdu. Emek veteranını onun balları, torunları ve doğmuşları hayırladılar. Юбилей nasıl geçkeni ақта bizі muhbirlerimiz tarif eteler. 80 yaşқа кіргінінен Бейе Ильясованы Қырымда яшаған doğmuşları hayırlaylar. Sağlığı hayırlı. Çok uzak ömürleriniz olsun. Bizi kuvandırınız. Allah sağlığını versin. Bala çağaların hepsinin kıvançını kor. Sonra Türkiye'de yaşagan kızı Emine videobak ile sevimli anasını hayırlay. Sana ne söyleyeyim az olur. Zaten mutlusun. Balların var, torunların var. Sana ne söyleyeyim? Başka Allah'tan bir söyleyebilirim sana. Rica edebilirim. Sağlığın olsun. Umurlar olsun. Bir kaç dakikadan son Moskvadan onun oğlu Nariman telefon açıyor. Да. Hayırlı. Бейе Картананın yüzündeki tebessüm onun doğmuşları için en büyük bahtır. Emek veteranı 3 bala doğup osturdu. Şimdi Beyye Hanım evladlarından gayrı 7 torundan ve 2 torundan torunu kuvandıralar. Ona en yakın, en sıcak dileklerim. Birinciden sağlık dileyim. Benim gururum. Çünkü benim betam hem acılığa vardı, acı ozu. Şimdi bol her gün bilem namaza tura, dualarını okuy, Yasin-i Şerifleri okuy, kırklamalar çıkara. Bu beni pek sevindiri, pek gururlanam. Men de pek ifak bala eken, da bir Arapçadan bir harf bilmediğim vakit bana birinciden Kulvallah İhlas suresini betam öğretken edi. Allah ondan razı olsun. Xurantanın her bir azası Beyye Hanım'ını sevi ve kadrini yeteler. Ondan tarih ve milli urf adetlerimiz hakkında malumat almak soysop ve yakınlar için büyük kuvvançtır. Anama uzak ömürler. Dan bizden beraber yaşasın, bizi kuvandırsın. Böyle bir aktif, faal anamız. Hiçbir daha toxtamay. Her vakit telefon açıp gazete bile şey okudum, bile yapınız, bile olmak gerek, kanunlarga boysunup yaşamak gerekmiz. Eğer de böyle kanunlar var iken, demek biz o kanunlardan faydalanmak da gerekmiz. Aytacağım o bizim bir yıldızımız. Beyye İlyasova Luşta şehrinde doğdu. 4 yaşında olğanda onların Kurantası Kırım'da Uzbekistan'a sürgün ettiler. Aile Angren şehrine düştü. Babası Cenik'te vefat etti. Beyye Hanım'ını onun anası Emine Kurt Ahmet Aşirova terbiyeledi. Ben 10 sınıf bitirgen son pek istedim okuma ketmege. İnstitut'a, Angren'de institutlar yok idi. Anam Taşkent'e yivermedi. Men yiversem de dayın yivermez. Omalde kız ballarga da poli ruhsat etmeyecek bir yana ketme. A men de erkun anama ayta oturam, ana ketece, mına bu kız ketti, Ruslardan ebet. Meni çok sene men çivut kız çıkıydı. Leyla Slabitkir. Son anam aylandırdı da dedi, mına akayga barsan, ne aytsa akayın onu yapacaksın. Ruhsat etse okuma ketersin, ruhsat etmese ketmesin. Şimdi Beyye Hanım faal yaşayış tarzını kutu. Demirci Dağı, Demirciler adlı kitabını neşir etti. Eserde demirci koyunu yaşagan 210 Kur'anta hakkında hikayeti. Onlar nasıl etip ana vatanımızga kaytkanları ve nasıl kıyınlıklarga uğraganları hakkında malumat berili. Milli telekanalı kayırlavlarga koşula ve Beyye Hanımga aman esenlik, sağlık, uzun ömür ve icadi ilham dileyler. Muhammed Zikriya, Farsin Fukala, Millet için. Bizim televizyon takımımız da bir юбилейде bulundu. Öz 90 yıllığını Çervonaya koyunun sakini kaydetti. Fatime Yakubova'nı büyük ve muhabbet ailesi hayırladı. Fatime Kartananın uzun ve meşakkatli ömür yolu hakkında bizim nöbette kelif hamaz. Bu bizim bitamız, bizi bakkan östürgen, ona çok sağ ol aytmağa isteyim. Sağ ol.
Büyük sofra başında en yakın insanlar. Herkes muhabbet xorantanın başını Fatime Yakubova'nı hayırlay. Bugün o 90 yaşını doldura. Kuda çalar, gelinler, torunlar hepsi men hayırlap geldiler. Allah cümleciklerine menden de çok yaşamak kısmet etsin. Hepsilerine torunlar görsetsin. Torunlardan da torun görsünler. Fatime Yakubova Bahçesaray rayonun Fotis Alaköy'ünde çok balalı xorantada doğdu. 14 yaşında bütün halk ile kanunsuz sürgün olundu. Gurbetlikti onun ana babası elak oldu. O öksüz balalar evinde terbiyeleniyor. Samarkand'dan getiriler deddomdan. Bir daha son Taşkent'e deddomga verdi. Besibe deyin. O bala deddomda kayıp oldu. Bir tane 28 senesi ağam. O da deddomda kayıp oldu. 19 yaşında Fatime Hanım endi öz ailesini kuran hocasının 6 balanı doğalar ve terbiyeleyler. Ama ailege kendi de belakeli. Yunus hocası yaşda olganda vefat etti. Sonra Fatime Hartana 2 oğlundan ve 1 kızından ayrıla. Anam sağ olsun bizlerin östürdü. Hepimizge terbiyesinde berdi. Ağam da men de выше заведениелерін bitirdik. Mına kardeşlerimiz de hepsi okudular. Allah sağlığını versin. 100 yıl yaşasın. Ondan da çok yaşasın. Kırımga Fatime Yakubova balalarının 1991 sene kaytıp kelem. Şimdi o özünü Kence Gülsüm kızının yaşay. 90 yaş olsa da sabah tursa, saatlarını yuva. Menden kalgan saatçıklarını kahve pişire özüne, azbarlarını sıpırı. Boş vakitini Hartana fayda ele geçire. Muhaddes Kur'an kitabını okuy, surelerini defterge koçurup yaza ve özüne anterler tike. Her şeyini gözlüksüz yapa. Elif, lam, Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. 18 torun ve 24 torundan torun Fatime Yakubovaga maqtanmaga yeri bar. Şimdi Hartana bütün evladları için büyük nümenedir. Bizler de işte anama bakıp özümüzün ballarımızın, torunlarımızın ulejine terbiyesini beremiz işte. Uzun ömür yaşamakның sırları ne diye? Degen sualge Fatime Hanım adi cevap bere. Ruhtan düşmemek, faal olmak ve öz aileni sevmek gerek dey. Sofiya Şukurova, Sultan Есетакаева, Sanzivadinov, Millet için. Бүгінге bu епісі haberler Millet telekanalından ayrılmanız. Hayırlı akşamlar.